Welcome back. Union Minister of State for Tourism and Culture Shripad Naik inaugurated his new office at Paryatan Bhavan in Patto Panaji. Earlier, Shripad Naik was working from his residence at Sao Pedro. MP says new office will provide easier access to the people seeking to visit his office. Shripad also said that tourism-related projects will be taken up for Goa. एक गोष्ट सांगत जातली की खंयसून उत्तर गोंयच्या खंयसून आयले जाल्यार पणजी बस स्टँड वतले की वॉकेबल डिस्टन्साक आमी उपलब्ध जावपाची एक हें आसा तें पण जाल्यार हांगा देऊन परत दुसरी गाडी करून घरच्या ऑफिसा कडेन वचचें पडटलें आनी त्यामुळे आमचे मतदार जे आसात म्हणजे उत्तर गोंयचे जे आसा ते खूब मातशे त्रास सहन करचे पडटले त्यामुळे ते कमी जावचे आनी हांगा अवेलेबिलिटी केद्या वेळाचेर आसची केद्या उशीर जाला पटकन बस स्टँड लागीं आसा उरतलो हांगा येयलो ह्या तुमच्यान एक तांच्या सेवे खातीर हे ऑफिसाचो यूज आमचो यूज सकाळी 9:30 ते सांजचे 6-6:30 पर्यंत ऑफिस उगडें आसतलें कांय हातूंत आमी स्किमीचे सगळे डिटेल धाडला हाजेर इंटरनेटाचेर सगळ्यो स्कीम ऑलरेडी घातलेली आसा पण आमी ताचे खातीर एक वेगळी बुकलेट करून त्या स्किमीच्यो कल्चराच्यो आनी ट्युरिजमाच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावोवपाचें आमचें हें जातलें. Government should support panchayats to clean up villages and cities from garbage. Porvorim MLA Rohan Kaunte was speaking after giving a tea party to workers for taking up cleanliness drive. He said the actual workers should be motivated. Kaunte has appealed the Porvorim residents and people at large to keep their surroundings clean. He also said that every individual should participate in cleanliness drive. आमच्या पंचायत तर्फे आम्ही सगळो जो आम्ही आज एक तळमळीत जे धोरण एक घेतिल्लें आसा आमी पर्वरी क्लीन करतले म्हणून तातूंत म्हाका दिसता एक मुख्य जे हांवें लास्ट एसेंब्लीकूय घेतिल्लो इशू अवेरनेसाची गरज आशिल्ली आज अवेरनेस सुरू जालें पूण आय हॅव टर्म्ड इट एज अ केस CASE सी म्हणल्यार कलेक्शन ए म्हणल्यार अवेरनेस एस म्हणल्यार सेग्रिगेशन आनी ई म्हणल्यार एनफोर्समेंट कलेक्शन्स हॅव स्टार्टेड हॅपनिंग अवेरनेस वी कॅन सी दॅट दे हॅव स्टार्टेड हॅपनिंग नाव विथ मिडिया तरेतरेचे प्रोग्राम सुरू जाले आनी वी कॅन सी दॅट अवेरनेस इज बींग क्रिएटेड थ्रू मिडिया सेग्रिगेशन समज करतले जाल्यार सरकाराचो बऱ्या तरेन तेंको जाय पडटा आनी मोर दॅन द पेपर इट हॅज टू बी इन रियलिटी बाय हेल्पिंग ईच पंचायत जे पंचायती फुडें सरल्या जे पंचायतीन वील दाखयला की आमी आमच्यो वाठार क्लीन करतले म्हाका दिसता ज्या अर्थान वा सरकारान जो निश्ट घेतला की आपूण करतले म्हणून जाल्यार ह्या पंचायतींक पयलो फुल्ली 100% सपोर्ट करपाचो तांक दवरूंक जाय तेन्नाच वी वील बी एबल टू अचीव द 100% वॉट वी डू आनी हे सगळें करता जाल्यार CASE म्हणजे एनफोर्समेंट जो पर्यंत अजून पर्यंत लेजिस्लेशन वायज आमचे फायन्स आर नॉट ट्यून एनफोर्समेंट्स आर नॉट डन रेग्युलरली आनी मोर स्ट्रिक्टली विथ अ बेटर विजील तितले पर्यंत हे सगळें अचीव करपाक इज व्हेरी डिफिकल्ट. Prince Pereira from Kavsolim and Prasad Naik from Navelim are looking for financial help to participate in World Powerlifting Championship to be held in Las Vegas from 17 to 21st October. They have been unable to get financial help from the government because there are doubts on the authenticity of the competition. Nevertheless, the powerlifting duo has appealed to the sports-loving public to help them raise finance needed to take part in the event in USA. Prince Pereira and Prasad Naik are keen to represent India at the international powerlifting event in USA. Both the Goan powerlifters have national level medals to their credit and are also qualified national referees. इंटरनॅशनल इंडिया अंडर इंडिया टीम खेळपाक आमकां एक चान्स मेळ्ळा आतां आमी 8 तारखेर आमी USA वचपाचे लास वेगस टू प्ले इंटरनॅशनल टू रिप्रेझेंट इंडिया अलॉंग विथ 21 प्लेयर्स एंड वील बी प्लेइंग वर्ल्ड चॅम्पियनशीप दॅट इज ऑल वर्ल्ड बट स्पोर्ट्स मिनिस्टरान फकत सांगता की 8,000 मेळटा अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स पॉलिसी बट 8,000 इज हिंगसोन दिल्ली वचपाक पावना 8,000 हिंगसोन USA वचपाक कशें पावतले 8,000 इज नथींग सो आमी एक रिक्वेस्ट करताय आमी गोंयच्या लोकांक कित्याक आमी गोंयकार आनी आमी सारके यूथ आमी गोंयच्या लोकांक रिक्वेस्ट करताय कंपनी जावं तेमी आमकां फायनान्शियली मातसो हेल्प करचो म्हण. According to our sources, the government cannot fund sportspersons who are going for unofficial or invitational championships. The International Powerlifting Federation's calendar makes no mention of a World Powerlifting Championship from October 17th to 21st in Las Vegas. Even the State Powerlifting Association, which is on provisional recognition because the earlier one was defunct, has not been able to provide proof
about the authenticity of the World Powerlifting event, interesting the Goan duo. Overall, it is sad to see a genuine sportsperson facing any kind of problem in participation. But there are a lot of invitational championships in all sports disciplines all over the world. But there is no policy that makes it binding on the government to fund the sportspersons for such events. With Bureau inputs, Savio Dias for Prudent. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.